Reka twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, waba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waba uherereye mu bihugu bya Canada, waba uherereye mu bice by'Ububiligi, Ubufaransa, waba uherereye muri Afurika mu bihugu bya Kenya, Tanzania, u Rwanda, Ubugande, Uburundi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho ubona yuko ibintu rwose byamaze kuba byahindura isura. Ni amakuru atugezeho rero muri iki gitondo aturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'amakuru twagiye tubagezaho ku munsi w'ejo tubabwira yuko ibintu bitoroshye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubu noneho andi makuru ibintu byongeye gukomera, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, aho guturuka mu bice n'ubundi byo muri za Bambo, Kisheshe, iyo ngiyo za Mushababwe, za Kabizo, za Tongo, Murimbi, za Ruya, za Rumangabo, za Gatare, za Rugari, za Mwaro, za Canzu, ibintu ubona yuko byamaze kugenda bihindura isura. Muri iki gitondo rero amakuru ahari nuko mu masaha y'amasaa 10 zisaga mu gitondo kuri iyi tariki ya 4 y'ukwa mbere 2024 habayeho kudeployinga abasirikari benshi ku ruhande rw'igisirikare cya M23 mu bice n'ubundi byo muri teritwari ya Rucuru, ibice n'ubundi byo muri za Bambo, za Kisheshe, iza Mabenga, za Mushababwe, za Kabizo, za Kajo no mu bindi bice bigiye bitandukanye nka za Tongo. Ubona yuko ibintu byagiye bihindura isura, ariko ibyo byonyine ntago byabaye aho gusa. Ubona yuko ibintu byakomeje kugenda bihindura isura no mu bice bya za Kiwanja, Burayi, Rwankuba, Bunagana ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye za Katwiguru. Ni amakuru rero tugezeho muri iki gitondo, ubona yuko ibintu byamaze kugenda bihindura isura hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bice tukaba tugiye kubireberaho rimwe, tukareba ese muri iki gitondo byagenze bite, ese bihagaze bite, ese amasaha ni gute bihagaze hagati y'impande zombi, byaba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho nuko kugeza amaginga ya ni muri teritwari ya Masisi, ibice birimo za Rubayangungu, ibice bigiye bitandukanye birimo za Minovu, ibice birimo za Shasha, Kiroshe, Karuba, za Mushakiro, Vunda, Kabati, Kirorirwe, Nyamita Taba. Ubona yuko naho rwose ibintu byamaze guhindura isura ku ruhande rw'umutwe wa M23, aho iri mu birometero 4 rwose uvuye mu mujyi wa Sake. Ubona yuko rwose ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Hari amakuru yemeza yuko rwose ikintu bita kudeployinga abasirikare hagati ku mpande zombi bikomeje kugenda bifata indi sura. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Ubona yuko rwose M23 ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikomeze irinde abaturage cyangwa se ikomeze ikore ibyayizanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ubona yuko rwose abaturage bishimye kuba M23 ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano bikomeje kugenda birindwa neza. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa rero, ayo akaba ariyo makuru dusa nk'abagiye kugarukaho. Ubona yuko rwose akomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bice bya Zabonagana hakomeje inama zidasanzwe, inama zishoboye gutuma rwose umuntu bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yongera guhura n'uruva gusenya. Ubona yuko rwose amakuru yo yamaze kugenda yisukiranya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bibyemeza. Aya makuru rero tugiye kugaruka ni menshi, tugiye kuyagaruka mu buryo bwimbitse, umenye ese bihagaze bite, byagenze bite muri iki gitondo. Ariko nyamuna njye nkwibutsa kuri munsi ya video rwose ukore kuri iyo buto itukura, ukore subscribe bityo winjire mu muryango mugari w'abadahema kubana natwe, kuko ni iby'agaciro kuko ubona amakuru yacu iyo ucyonzeho rwose kuri iyo buto itukura ugakora subscribe ukayabona atari yabo muranze, biba ari byiza cyane kuko akugeraho hakiri kare ukamenya mbere y'abandi batari bayamenya. Ni amakuru rero tuba tugiye kubaramburira mukareba buryo ki byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba.
muri iki gitondo ibintu bikomeje gukomera aho ngaho ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi. Ubona yuko rwose ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura. Ibigwi by'abajenerali 12 bashyize mu kiruhuko cy'izabukuru nabyo ubona yuko rwose bikomeje kugenda bigarukaho. Ibihugu bya Sudani, Uburundi mbere byashyizwe ku rutonde rw'ibanze kubibamo kudeta nyinshi. Ntabwo biba byoroshye. Igihugu cya Sudani n'Uburundi rwose ubona yuko birimo biza imbere. Imitwe ya Special Force 15 ya mbere iteye ubwoba ku isi nayo yamaze kuba yasurwa mu mwaka wa 2023. Ubona yuko rwose ari ibintu biba bikomeje kugenda bitera ubwoba mu bice bigiye bitandukanye, mu gihe n'ubundi igihugu cy'u Burundi kibona yuko Evariste Ndayishimiye atoroheye habe na gato igihugu cy'u Rwanda. Ubushinwa bwatunze amato menshi y'intambara agenda mu mazi, ayo bita submarine. Ibihugu bifite amategeko yemerera abahuje igitsina gushyingirwa ni igihe kirageze kugira ngo bambikane impeta. Sirarangiye. Ntabwo biba byoroshye. Ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twiruka cyane duhera muri ibice byo hafi yongeyeho ubonaganirwa kuba ubona yuko rwose hakomeje kugenda hapangirwa inama zidasanzwe, abo bita ba General Numbi. Abo bose bakomeje kugenda bahura na ba Sultani Makenga Emmanuel barebera hamwe uburyo bashoboye kurimbura ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe wamaze kugenda ashya ubwoba. Ibihugu bya Sudani y'Epfo twiruka no kuri iyi nkuru. Ibihugu by'u Burundi byashyizwe ku rutonde rw'ibanze mu bihugu bikunze kubamo kudeta nyinshi bigendanye n'amakuru yamaze kuba yatangazwa. Muri kudeta yo ku itariki 17 cyangwa muri kudeta zagiye ziba ku isi kuva mu mwaka wa 2017 zose uretse imwe, izindi zabaye mu bihugu byo muri Afurika hagati ya Mutarama mu mwaka w'1950 na Nyakanga mu mwaka wa 2023 muri Afurika habaye kugerageza guhagarika ubutegetsi na hafi 1/2 rwose cyangwa se 44% ugeranyije n'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi byagiye bigaragaramo kugenda bashaka guhirika ubutegetsi. Kenya yabayemo kugerageza guhirika ubutegetsi rimwe nabwo birapfuba, ni mu gihe mu Rwanda yabaye rimwe mu mwaka wa 1973. Sudani yo sinakubwira kuva mu mwaka wa 1950 Sudani yagize kudeta nyinshi no kugerageza gufata ubutegetsi bigera ku nshuro nyinshi zigera ku 17, inshuro 6 muri zo bigerwaho kugerageza guhagarika ubutegetsi bwa mbere bwabayeho. Byatangiye mu matariki ya 18 Kanama 1955 bikurikirwa no guhagarika ubutegetsi binyuze mu ngabo n'ubundi z'igihugu cya Sudani. Ugushyingo 1958 amaze hari hamaze igihe kirekire hariho Omar Bashar wakuwe ku butegetsi nyuma y'amezi make mu myigaragambyo ikomeye. Ubona yuko rwose igihugu cya Sudani, Abarundi bo rwose amateka nabo yabo ni maremare. Abarundi igihugu cyabo cyaranzwe n'icyo bita kudeta. Ni byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa n'ubundi bituruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona yuko rwose ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura. Ni update mbanje gutanga niruka rwose amakuru nyacamo kugira ngo mumenya cyangwa se mujye mumenya biba bikomeje kugenda bituruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko twabibemereye. Amakuru yabaye menshi wakomeje kugenda yisukiranya pe. Bavandimwe bini data rero ubwo mubyumva by'umwihariko ibice nababwiraga birimo teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Umutwa M23 n'ubundi ukomeje gukora ibishoboka byose mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nacyo kigikomeje kudeployinga abasirikare mu rwego rwo kugira ngo batange gasopo cyangwa se bahagarike umutwa M23. Ingabo za SADC zo zamaze kugera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakiga gisa nka map cyangwa se igisa n'uru
rugamba kuko zikomeje kugenda nazo zitegura ku buryo bukomeje kugenda bugaragarira buri wese. Reka tubifurize igitondo cyiza mwe mukomeje kugenda mutwereka urukundo rudasanzwe, uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye mu mpande enye z'isi. Mwese turabakiriye kandi tubifurize igitondo cyiza kandi kibabere cy'umugisha. Murakoze cyane.